Lacer doni alo loring chamom hokorbar tugungam le poringe. Porichosi ajing buga bon luke. Acts of the Apostles chapter 18 verses 9 to 18. Polge Korint alo dori ho. Ayu yub gugulo yuma alo filo nigri ka mupane. Busu yo habmabdi harak gyodung to. Hoge choi doma be. Henyilo kam na lagbe ngo dobam pane. Hoge nam hiye kam dagrak hoge alak idak ram. Henyilo kam suku kemuso ngage nyinga agjak dopane. Hoge anyang nyangula polu barkebe alo mu dopane. Hoge isarga gamcharam bululungralo tamsar pane. Habamabdi achaya rigabu juksing nilo be Galileo ge sangdu lo ju tunglunge malange haking longking ribam laila Paul ni lepane hoge tribunal hanam ralong lo dakpe mupane ho bulu gyo pane suku ni dapo guluke asak isoram kummu dobe niam aso seker la garkar do habamabdi Paul agam kuling datari ni jiu tunglungam Galileo gyo pane jiu tunglunga nuluge barke sigam dargam koi karuci busu riyak gu lonikam ho nuluge badum ramam hangnamam terkse pugu akube mangtarine habamabdi hukuhe gamcher hoge aming hoge nuluge lelo pa lonikam nulu atusunge katakto sukunguya ge bingbek kubu be rigamam ngo loha gerine hoge buluam tribunal ralung luke mu rukha pane hoge tribunal ham riga bingabu Sostinus ni bulu malange natong laila jang pane habamabdi sukunguya malangsam Galileo anam ka pane suku kokeng lo doni alo maklang be Paul harak doyong pane hoge abang bor tunglungam kayu pekula Syria be sepe be jala angpa kune hoge mu lagbe Priscilia la Aquila bunyue kam angpane hoge senachiri nyoku alo mu atusuge dumpo dumuam mu ge dingru akube mu peha pane